confidence saya benjok. Pi idon ni keselat benjok. Kikam kijam benjok haru. Bang Atre ketika mati ke bang I. Ya kamu pulang sisi pulang away. Lagi pajak hi ya para beliau. Dia bilang salang kinjil yang ini suku membersih kunjung. Mentah pihak penyokong persyai Kan pensuk hingga ada marga aku radil po MLA. Ya Atre kiskim berper. Karena kalau kita sok yang jangan kum MLA. But kunjung su dengan long MDC kan kamsuk susu kiro kijora roya par haka posisi pro kawai pat mau tinggi kunjung tentang tinggi posisi. Haki election beladap ni oso bakasur jong DPP ke sawah bang te. Ande kini kinti kuno di dalam kota ini. Mentah te jar mioso we. Ini kita. Kadang kalau pa kikam kujongai kisawa. Nungkam banda putro ya. Nungkam banda yatho pi kikam mangale kila keren ni. Kita gimana? Kumem di sini, kedai bah kita tahu kan per banyak pingsan cucu iki an banyak dah yang laujung cai penriau. Benar yang reti dustur jangi kumba julai i kulong kuma. Kata ke dustur ke begini benar. Kenang begiwe kita dustur namla. Iwe kita di persang kiwe ki beriau buat ban pingkela. Ya ka reti dustur jong kasih tenrai. Inam syai kata berpeluang. Dia Kenapa kita ikan ni? Barang Atre kumem mele apa je ipat ba? Ijon kam ipat nang sesnong jama pra konstitusi berakawai. Compare lada ada nak parti ro. Henry kam ke jonga ka peni ba hanu adon ka kam ke Atre ka biang hi ka hunu pat ba. 100% nomor ba balik ang kumta nomor ba kini ki bayakon menta ni kemudian kata experience mo manangi iya experience kali election ke pasau ke tinggi ibu nak kanyi ya development hangang perlu satisfied nomor ba kejingan ke scheme na central scheme ru kimpadai kita ki bahe andre ingin sadon ka amendment jo schedule hakba ka direct funding kan sawan bat ki bon ki scheme kum ka SPA nang tagen sadon bedaki scheme ki bon lagi department ke central department ya Keimat kita gi kam gi bafi filale apa konstitusi hakba ki paiba mata sisin kin ai ben kita kejiksanya abe. Kabaning kong kabangali konsensi ginay kren development kum mga jukren mga development ladang adon central fund niyo ladang mga central fund niyo handrai kadai alor ki an ki ba kum MDC hagan kata mo pemerintah ni mara sibon bagi an kisah kuno hadim bakal lumpering lawan senok selaban mata atau hiyo jikesan bahan nampak lumpering ya kalau paring hagan ni kenti ke pemerintah hagan ni kenti pemerintah de how to session ke ba maletai na pemerintah kalau paring de mga maletai ya kalau paring panwara siya kalaban konsensi handrai kaladon ke jingong baya ka laban konsensi onra syapo lai mukra ya kalau satun samelin handrai ngalayatai hakatu kesengi po hapo ka dorbat tawan district council badai hang tu ba kisara syaka select committee bat menta pi kuma pi menta kadur ka itanat kalaban konsensi layo lut baro khat isnong ibaran tang hapo kalaban konsensi Kan AP nomor ba pihak be kun persya amde tangi uba ki sulai ndre yu ba sun. kalau komni UMLA ya MLA kadang state subject bagi pat ba kitip MDC kadang subject ready dostor ban penne ya ka khandau ka siap ban penne ya ka kai ka pateng ban penne ya ka ready dostor ka bangila deple mdai bangi syukran mdai bangi syukop handrai ha ka por jong isi ki jongi ilayo lot ilayo ekalan bil ilayo ekalan act ekalan bil lah pan kelas ekalan act ilayo ka market act ilayo ka waste management act ilayo ya ki babon ba ki akan tu kunjur ki hima ki bon ki hima ki bampadon ki ak leyo ya ki ak nang tapat ki resolution ki bapher ngila ay ka resolution na bentak ILP ngila ay ka resolution na bentak ka tin kasi bakandro but
halor kanyiru daladi ngalalej wadali ringkat baka parti UDP ngilailet haltai ba inyo ban pendrung hajantar mantar ngilailet na kabantaban yo ikhtin kasi Di mata kesimting am ta laban. council kadon nakabor ngidon bak padis council ngidang don giyo snong giyo hima bat giyo siem bat kumangalaju ang barabor hayo hima hayo siem ukasi kharajni jodon kam banda don kam lai ubrio baduk ura yo star demir ura yo khawan li ai hi dei nama balai bagi dam ki an banjin dalam dan ki an ni mata nginom la ngi dang don kam pade kumopi ngopi ba ngin pan scam chu chu ki an Like, dia kelak jadi ngamtasi, when on file dengan nomination apa, akan dikasih ngamtasi. Dia kajinglong confident ke jonga, namentakan ke election ke jonga, kalau ba hadian ba apa benang yang aku candidate official candidate yang parti UDP nampak nak mai konsensi. Hadian kajingnya yang jingnya isam, yang ada kajinglong yang house meeting prepare ngiyo i ba response ba kajingnya jadi pai ba jangan mai konsensi. Ya ke parti dulu bagi orang parti UDP mah kadang tamanya buat ngangit kamba ki pai ba ki pai smat sekali ke parti dulu ke parti UDP bagi ai ke jing kersan ke Bapura akan di election pemerintah mana ngait scam ru ba dah ka jing alam ti jong play ngait scam ngasa po sak thong jong jing job akan di kenti pemerintah ki imat di bill nanti an ba don lupa dis council kum ka bagi orang ka land Administration of Land Act 2021 kalau apa terekam atau report hidup bayalam ya ke isi dah ke UDP nadu senam arajar kat kendai nadu senam arajar kulai tinggi don ru ki clan bill ke balapan kubor ki dorbar kur pen ya ki dorbar shnong ki dorbar seng samla sengken thai nang ta de Solid Waste Management Act 2020 nang ta de trading by non-tribal Act 2019 hakaba di bon ki an ki ba penterekam hatu puar naka jingalam nanti jongka UDP hapo ka isi barangai skamba nakalian ka jonga anang la sajet ladang sajet kumu MDC bangale wan mi khamat kumu MDC hapo dis council ka kamat thong ka jonga ka bangan trai hati kalong ba akwa ban penterekam no ikan dika traditional health medicine commission ka ba don hadu mentamane rei kalong patlot bor hadu kata nomor ba kimdan babut dien ban penskam ban terekam ke dikaan bat ngakwa ban bangan sim ka health ka first priority apa dis council ban terekam no ikan dika traditional health medicine commission jingwan jing ba pria kanong thamai konsensi kalong ka konsensi ka ba fair negeri konsensi nomor ba koi dawan lala penile bat ibak peniat ne bat CM ni bat nuru kira kacing kun kadon bai kai kun bai ada nomor ba hadin bang lami apa madan ngapa ni kun bat nuru kacing kun kadon bai confident kajing scam kadang marba nadu pas dang hi ya kaba nilas dang ban shimti kasin baat nadu snam arja lai ila duai ngila bintang ba siya bangin ya ying ngin lek campaign ila bu ni IT hoblay te nadu arja fulai ngila ya ying nadu snam arja saw bar hadu bintang ila confident namar blay kipat ba habangarung ying kadang ke jingkerman namar ba hadu bang da shim mi benta ka bang file nomination hadu benta kerman ba kumbang layo bang kren gi kliwi yang jigi brio kalong ke ek basultanan da ka baki ai ke jingkerman makin kesyan hakani ke kenti ka bang ta ki imat kita bimat tiga nongrem ke ba ngashim kalong banyada mat penet sa bar kentiu ya kari bagajai brio tak dengan nongrem ke ba scam ke madan tina ka benta tani kadi tang kawe kalong ba lai boring i da constitution juga dia nak tak section dia bor ke bakhlan ba la yang ni nadu bor ko chua te ka don kam ni man tong ban chupan khlan e ka baladon haka kata kadi ka kong sandu ka bangi di man le nalor bagi ni ketong ki balakren ki balawan ya file lang ikon nomination ki labatay te ka don kam stang ban pan khlan ban bor o kani ka section nga so kumen chibon ya ka bangan don hapo ka UDP but na aingu ya iba polling do ya ka ba
lalong ru MLA minister manta banadu bangalarung hak UDP ngile Tracy Tom hak election MLA ke Bladep ban penjob i tekumta hak ni kenti hak baila aila dia nga ya ka bangin sim ke benta bat ngisung komen cibun ba ka jingdan dekat jong i bat nga ibani ya lang namar haus nam arjat hak khandai ngile le persya mai wan beningkong ngawan baar man ngarem rutang kembah news pabut tengah kermen ba daga bangi combine lang ya ka vote share jong i bat jonga nga kermen ba ka jingjob kan wan ding jong i Bagus betul. di political party can come ke i ke jak menriu ndai tang kawi ng sngo bun na pring jong i baro ki be i ke jak menriu ki ba kit kiseng balang ki ba don haka kam sarkar ki regimen pat baro i ke jak menriu andre hakani kenti ke menta i don kam ban pen i ka kam ngin trei kam jam ya ka kam namar ba ngisngau thu ladang isu keren ladang ngimla ban pen kam kata kalau ke ke ba skosi tingi ai baka kam kan trei kam jam banyak ketien kata ka don kam ba hakini tim bamata khabedi bat kata ka benta ka ba ki keren boro-boro ya ka 3 satuan tikani ngasai kan don kam ha ka bangini apra hapo ka jelahi bar ko we banyak keren ti ya ka ba menta benta ka kongsan ka ba la ai ka bor yangi hapo sik shedu tungin pen klannya kani syok ka don ya kata ka benta kadang don kam bangini keren habat ki pat ba baro ti ai ba ya kani ka benta sya ka bala don hapo ka parlimen ya ka bangi ong ban amen ya sik shedu ai bangin pen klannya kani amendment jong sik shedu sya namar ba baro ngilai terang yang nur ban amen ya sik shedu ban pen klan syu ya ka sik shedu Jadi buat bantang baka parti ke bakwa banamra ahli kenti 71 kaya kom ya ka election jong bersih segi. pingan nong laban ong ya ka iway pat ki political party ka rai ke jongki dan rei ke ka ba kong ka ka UDP ka don ka ba ni kwa ka ba ong yepi ngan ong biang namar bang ikwa hi ban pen klan ya ka amendment jong sik shedu council bakum bakala yalam hagini sausnem ngene i sibun ke ka balawan ra ya kibil bagi an hagaban limba ka jingalam jong ke isi ke apo ka jingalam juga